Yawjawai tu sa kajam-jaman nama kajinana sulibat. Saka tu sua kajam-jaman orja supui na kainua semas imazai tua hipuraya sulatan. Imazai tua sepatakayan, imazai tua tapuru katu sepatakaran, pacu tapuru katu guna makaran. Amasanita limazai tua lima kayan, imazai tua itakaran, pacu tapuru akaran. 希伯来书4章14节到16节，5章1节到10节。Saka nakuyano inikatena kipa seet a patudur tua ta sini ki pasmarau a saruan. Ayat tua i ta ayawanga tua semas a tala vuru-vurungan a ta parkalai. Ala kenua semas sati Yesu ayatua aichua namasan tala vuru-vurungan ta parkalai ta nucem inika manu inika makaya kipavara tua ta remlakan timaju namaya ta nucin na secevunganga tua kana sikilinga-linga wanga tai maju lakwa timaju inika na sepasariu manasika ula inika tena purkutan semate ayau tua namasan parawasa iradan nua ropas ililinga semas tuata si gau-gauan tua kiliva katua na pakisumali ya pas ilin tuata si sevungan anga tua si serapai azua namasan tala vuru-vurungan marka parkalai pinili kemasita ta'ala-alan sa penititu uri kita vari-vari tua sau-sau kipu sensengan tua patara semas pagau-gau tua uri sikisu pasari-sariu katua sipatawatawang pai makaya kipavara tua zua manguru katua zua sepasari-sari cau-cau ayatua izua uta nama pakakai zua remlakan ni maju ayatua na remlak ti maju manasika inika amina pagau-gau tua sikisu pasari-sari nua ta'ala-alan tara pagau-gau uta tua siki supasariu ni maju pai nekano kisang vuru-vurung kimaju kisang tala parawatsan ta parkalai pilian noa semas sakamaya namaya tei arun pai namaya tuazua ti Kristo uta inika mano na kimaju kipapurigu tua kinamasan tala vuru-vurunganan ta parkalai mana semas na ibu tai maju maya tusu ku ala kesun ku sini puala kesun tusua adau anaya izwa uta itua sisiu tuzuma maya tusu uri pate mamiling sun masam parkalai namaya tua kina parkalaya ni macisita inaya pai ti Kristo ka ikatsawananan na pasiatsa inuri sa patela rose ki aung tua zwa semas uri makaya pasilingin tia maju kemasitwa na matsai au tabarakan nanga noa semas inuri ni maju ayatwa na mitai tekuan na kemasivaru paalai ti maju kumali ta ala noa semas ti maju na kitava kanga tua kiparai kemasitwa si sevungan si serapai pai sinan nama atsevung nga au namasang kakaizuan tua si pas eling
pada mamiling tua marka na kirain dai maju saw-sawa mapulat. Au uri masan dala vuru-vurungan sun tua parkalay namaya tua akina parkalayan ni may chisitek ayayin noa semas ay chu kai noa semas. Satu cua kajam-jaman sini pupatarvan 重磅推荐，重磅推荐。希伯来书的作者犹如上帝国的助选员，重磅推荐耶稣。他详细介绍耶稣的身份、作为和特质，让对信仰犹豫不定、正在思考未来的人在信仰上有所依据。作者指出，唯有耶稣基督是照麦基洗德一系永远做祭司，他到上帝面前是为众人的罪献上礼物和祭品。这位大祭司被上帝亲自差派到世间来，替人民侍奉上帝。此外，耶稣基督这位大祭司虽然是上帝的儿子，但他就像众人一样，仍经历试探、软弱、流泪和苦难。尽管如此，耶稣却没有为自己争取尊贵的地位，反而从他所受的苦难学习顺服。因此，希伯来书的作者说，既然上帝使他达到完全的地步，他就成为所有服从他的人永远得救的根源。希伯来书5章9节。作者无不希望每一个阅读这段话的人都能了解，在这个世上，只有借着耶稣基督才能来到上帝面前，亲近他，敬拜他，享受永远得救的福乐。台湾是个民主自由的国家，几乎每2年就会进行一次选举。选举期间，随处都看得到抢救、拜托的旗帜，或听到宣传车的大声疾呼。候选人的这些口号都是希望提高人们对自己的支持。然而，耶稣基督在上帝面前的拜托却不是为了自己，而是要抢救每个受伤的灵魂，让人在上帝的安慰中得平安。愿将耶稣基督上帝的儿子生命的救主重磅推荐给所有还不认识他的人。Sinaya tuso kadam-daman. Sa tuso sina apuro kai imazay to siva karan tayaw. Imazay to 5 kayan ay taymazay to siva karan. Pai sinan na maatsubunga au na masang kakaizuan to sipas ililing pati mamiling to marka na kirain tay maju saw-sawa mapulat ay chukay no semas. Saka tutsua sini paputarvan tiang cintayaw pasmaramaraw tua nawaan ni Yesu Kristo. Saka titin na kuan hikati na kipapolingaw tua ta kini ta ewan tua ta semas. Na kuan hikati na semapazangar de Yesu Kristo tayaw. Unui kati na semapazangar ingkati na rimakaya semazwa tua pinalawakan atya kamay taribabaw. Saka latina na kamelang kumalya na matay no atya sisarapay, kumalya na matay no atya parutan, kisamulay sa kamaya akiparain to atya semas. Manangano sa kaurauti, manangano sa tauratin to atya semas. Sa siniparalo nga tatyanuti na pasamaraw, di Yesu ala kanwa ta semas itaribabaw. Lakwa masang kilibak tanuti na mapolat, masay mazay jujika sa balut, masang tapasari-saryo. Sika na matutso ang kilibak kanwa semas tanuti na mapolat, mazay katsawan at timay mga. Saka latitin mapolat, latina napakazwa, amasizwa to akilibak ni Yesu Kristo. Mana
kasizuan tua ta picul kasizuan tua maru ta makaya na sika mangwa saka nui kacina nama sizua te Yesus Kristo ini kacina uri makaya semete ayau tua ta kamai ta rivavau saka na kweni kacina laidetet na kweni kacina sema paravat ayatwa nuna paravat seti nuna pasusuci na kiparain tua ta semat kicina makaya gemau-gau tua pati mamiringa mangwaan sinaya tu soa ka zaman-zaman tanutina papu picur para luai tanutim tua sini pasemarau semapajangar pasemarau siukai tua izoa na ngwa ataka keidingan ati Yesus Kristo tasi pasemarwan tua ini anangka kemelang dan nama kaya nama sang alak tua ta semas ayakana pasemarau imazai tua sini papu picur tu soa ka zaman-zaman 大力推荐强力推出热力推进爱说的卡嘛爱说的耶稣基督ataka keilingan ayakana pasemarau saka tuchu asini pakin menemukan 在生活中耶稣是我的选择吗我愿意成为耶稣的门徒学习他的生命样式走上服侍的道路吗 sinaya tu soka zaman-zaman aruta gigaluina kinumnem latina na gamalo kinumnem amapolat ay kana pasemarau ka inuli 亲爱的天父求你进入我的生命引导我走主耶稣的道路学习主的谦卑顺服奉主耶稣的名求阿们 Mali-mali tu soka zaman-zaman na makatina misila-silang sumupu kilaruai tuamana sini pada dekat nuata semas latia pina ene saja pasusui kisah mulai saja kiparai saja pasusui namana sini pada dekat nuata semas lalu minta adau ayakana pasamarau sakala tinana inuli-nuli akipaparangan kumali nama tenu atia parutan tara remela ketina sau-sau lakwa masizwatin tua tara remelakan mipicu ritayau sakana maketina ngotan atalangu tua tia semasa pararau saka mali-mali anu izo ini kana malungwa aku sinupuan tua kina sarisanan lamunana pajakatanga sanu kilaruenga patsun armanda aichua sini palaruai sini papajazikat tunua sema tu soka zaman-zaman ai kana pasemarau saka mali-mali latinana suliva tu sotia kani davam taja pingan